Desperado. May sapay a nobela, asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Desperado. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Umuna iti amin, agyaman kami itiinkay panang tarabay iti kalkalpas a nobela. Ket itagagayem, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti nobela tayo a napaulwan. Desperado. Wow! Talaga ang nakaragragsak mo't dagiti inspirado nga agayan ayata. Aday ta ka manan, Alvin. Awan lakat day ta tisang kaibagam. Katpad numat. Oh, Ismael! Apay nga asaan ka amatagtagari? Kaslawan raragsakam. Kat nakaragragsak day ta kasangsangom. Naragsakak mata. Apay, naliday ti rubak. Kaslang amin. Bayamon. Ken, friend, addaman damagag kan ka? Oh, anya day ta? Sa anak pa'y matkit diya sigurado. Ngam dakkel tinamnamak, friend. Ah? Apay! Anya day ta, Alvin? Sigurado. Ni Ismael ti agbalin na salutatoryan tayo iti dayti umay a graduation. Apay? Imbagada? Saan pa'y matkit di? Ngam sigurado kday ta. Ni Ismael ti salutatoryan tayo. Gusto day ta, Alvin. Saan man aday ta ti kayat ko pagsasaritaan tayo? Ibagbagaklaan mo ta. Damdamagang karod no anyan to ti pag-blowout mo. O, anya? Basta, awan pa'y kanyak day ta banag. Ha? Dakkel ayaman ko. No pumayso day ta nga ibagbagam, Alvin. Saan pa'y nga day ta ti pagsaritaan tayo? Mabalin? Talaga nakaragragsak ti parot ko, ha? Ni Blue Leia parot. Di naksanaglaw. Umasidakat. Agyaman naktain regalo kanyak day di amok iji Argentina day ta parot. Kasla ubing. Ha? Nakita na ko na. Hello, Blue Leia? Hi, Mami! Hi! Ay na. Nakaragragsak ka. Ala, umay kapakanan. At titibukal ti mais, kanday ti bads. Mangrugi nga agsabong. Ibosam day tawan. Ay na. Mabit lang talo katak ti kulungam, wan? Aday ta. Kanamon dagito eh. Thank you, Mami. Ko naman. Thank you, Mami! Ay na. Talaga nalaka masuruan dito ang parot na. Nakaayat talaga. Karen! Hintay man kitaan di parot ni mamam. Hintay man pasya rin. Kaya't ko man na makita. When day talaga yam. Ismael, umay ka? Sige. Kaya't kumanmat nakasarsarita ti parot ni mamam. Aywan gayam. Anya ka din tinaganday di aparot, Karen? Blue Leia. Blue nga min ti kulay ti dut-dut na. Wen gayam anya. Blue Leia. Nalipatak manan. Okay. May balikas na ka din ti I love you? Naday talang, kabaal lang na Nakasursuro nga ron nga agsao. Oh? Adupay ti may bagana. Nga uray iso lang ti agsasao. Anyaman ti mangag na. Surutan na. Intay man nga rod kitaan, Karen. Kaya't kumot akasao ni Blue Leia.
Hello, Andrea. Kumusta dagiti trabahador mo dita? Nagawid dan, intun bigat manan. Uray no marabianak. Agawid aklat ta. Takasaritak ida intun bigat. Tapno, ipursigi dati pa nakalpas data swimming pool tayo. Maigid dan ti blessing na iti graduation ti anak ta. Agyaman na ka. Sige, agawid ka nga rod. Nasaysaya at matlaang. Urayan ka, ha? O sige, day talaeng. Ay, agawid aktap nawan may pagpagati asawag. Yung lumalpas ton jay swimming pool mi, ipamay sakto matlan ti trabaho kas hepe dito syudad. Inakasarita dagiti taok, ta ibagak amalada wakinton bigat. Ibagak ti pudno papanak. Tapno sana madadal ti reputasyon ko iti trabaho. Ni Karen na dyan, kadwa na ti dua kaadalan na. Napanda iti ayan ni Blue Leia. Mapanak adagos iti ayan da. Narigatan. Amangan no tila ititadda ka ng ti parot. Delikado. Sensitibo ti parot. Diyak kayat nga agsakit. Inakon iti ayan da. Hello, Blue Leia. Talaga mo ta, Karen. Nalaing asumong bat. Wan nga rad. Nakayayat. Karen, Ismael, pangaasiyo ha. Saan at tila ipakpakan nyo iti dayt na parot? Ngamin, sensitibo. Wen mama, amok day ta. Saan mi apakpakanan? Tasi ka lang, ti makaam mo iti kanan na. Nasaya at nga rod no kasta, anak. Sige, tain nakagloto. Tani, agawid ka nun ni Papam inton madamdaman. Siglang, mama. Karen, apay, anya nga mintikan ka ng data aparot. Jack amo kan ni mama. Bukol madagiti dadto maamakit-kitak nga ipakpakan na. Kan numaminsan, at dapay jay dandani agokrad asabong. Kita nyo nga rad ah. Saan atilit itidyo kanan na? Narigatan. Mabiit man lang. Tadda ibagak. Anya ti bagam Alvin? Sige, tistingag man na ito aparot. Hi, Blue Leia! Hi! Hi! Nalaing ah. I love you, Karen. Kunaman. I love you, Karen! I love you, Karen! Ha? Talaga mata. I love you too, Blue Leia! Unay kamutan, Ismael. Nasipngatan ka manan, ha? Marigrigatan kami nga agsapsapol para iti masakbayam. Ngamdida kami ang matulungan. Pasensya kayo, nanang. Kasta ka dilatan, ha? Awan pa'y serbin nga anak. Nagsakit mo't dayta na panagsasao yun, nanang. Kastamad namin kaaramid mo. Ala, pakawanandak nga ron. Ikarigatak tuntisan ngagpakarabi. No, dalat ta pangibaunan da kanyak. Wano ipaaramid da kanyak iti pagadalan. Maawatan da kumamat, nanang. Nanang, kaya't kumatagtarakan iti parot. Apay. Apahalam jay parot, damari Andrea. Un nanang, tanapan mi pinasyar itay. Kat talaga ang makasao. Kan amuna pa'y ti sumungbat. Kaslam makaawat. Talaga akas jay kano dagiti parot, anak ko. Basta naanos ka amang tarakan. Makasuro nga agsao. Kasla ubing matlang Isu nalaang ta sensitibo da. Saan basta-basta ti pakpakan mo? Wan nga rod, nanang. Inregalo da kano day jay aparot ka ni Mari Andrea. Makasao kanukat day jayan, idi inyawid na dito lugar tayo. Kasta? Wen anak, iso ti kaayayam na, no kasi nga agmaymay sa ije balayda. Iso naghasat nga rod, tada na ala na nga agsaw aparot. Onay kamatan, Melchor. Nasipngutan ka manen anagawid. Awan lang nga rodon pag sa pulam, masipngutan ka pa'y nga agawid.
Aglaw ka manan. Unay matdaytan niya aramid mo. Di mo pa yamon no sa dino tinapanak. Agungat ka na dagos. Kasanomat ngamin, kanayon ka amasipngutan, idin tutawan mo trabahom. Wan awan trabaho. Ang magsapsapulak mo. Tauray siyak. Talaga maparparikotanak mo tayo. Tawan mo't maitulong ti asawa. Alis tungag sa ukan agungat. Ang awan mo't maitulong na. Nagalasan ti kasta sa responsibilidad mo day tasika ti ama. Awan pa'y ganas ti kastoy abiyag. Adada kanyak! Awan ganas ko iti kastoy ataray ti biyag. Naapay ngamin nga imparit dagiti dadakkel ko ti panggap ko iti apakiasawaan. Ita, nailaw anak kit din iti lalaki at di mo't makatulong kanyak. Unay kamot tan Josie. Nagsakit mo tan na ita pa nagsasaw. Kaya't nung arod na sa wan, talaga di nakayayatan. Apay masapul pa'y laang nga ibaga. Kastagayam. Hoy, amom Josie. Gapoy ti kastalaramid mo. Saan ka matan ngay ayatan? Napukawan ti panagayat ko kan ka. Iso di ka aglaaw-laaw. Pa mga nudyak makapagtapal ka't makabilkan. Papa, nagmait ko man mo kastoy a kanayon na niya. Kanayon akadwada ka diti balay. Inkarigat ak tinagawid. Takasaritak dagiti mga arami diti swimming pool. Tay daras da, tapno may giddan iti blessing inton graduation mo. Sa bagay, mabiitan. Finishing kanulangan. Nasayat nga ron no kasta. Ngam kasaritak latay da inton bigat. Sakbay nga agsubliak kay syudad. Ibagak asimpahan da dagos. Ay, wan gayam papa. Intun malpas tayo amangan. Intakitaan ni Blue Leia. Asino a Blue Leia nga ibagbagam? Ti parot ni mama. Oh, wan gaya man niya. Andrea, gimata iti bukal ti mais, kan pinat akan anjay parot mo. Ay na, agyaman nakta nalagip mo. Tani maibusan ti kanan na. Mala, maantayo nga rodan, tainakman mat kasarsarita ni Blue Leia. Talaga makaparagsak mataboy puyaan Andrea. Hello, Daddy! Ha? Oh, makita mo? Amo na ti bagbagana. Talaga mata. Hello, Blue Leia. Are you okay? Yes, Daddy! Talaga mo't na ito aparot mo, bakit? Nakaragragsak akasarsarita. Kaslawbing. Talaga Iso ajak baybayan. Takas lamay kadwan nga anak ko dayta. Anya? Agtal na ka man. Nalabas ka mo't. Aday bagakan ka. Kat iso ti bagam kadagiti trabahador mo inton bigat. Anya dayta? Nayunan dati balkon ti maintenance building. Taisunto ti pagtugtugawan ti maintenance crew ngagpaay iti swimming pool. Kat ijayabay ti balkon. Payaramida kiti kulungan apakay kabilan da ito'y parot mo. Tapno ado ti maawis nga umay dito'y swimming pool. Sige no iso ti makita mapagsayaatan na. Kasaritam to nga ro dagiti trabahador. Nala, ibagak kinton bigat. Intangaro din, tani, rabihin. O sige, agpakada ka nga ro din akin ni Blue Leia. Blue Leia, good night. Mapan kami, nuwan? Good night, Mami. Okay, Blue Leia. Bye. Don't say bye. Don't say bye. Ha? Wag gayam. Di mo ibagbaga day takan ko na. Malagip na ngamin day di among ko iji Argentina. Tay di sakbay amatay. Awan lang tisang kaibagana no di. Bye. Bye. Kasta. Sorry, Leia. I'm very sorry. Forget that word, okay? Okay, good night. I love you. I love you. Amo, kasla sana ka mamati ti kasta parot, Andrea. Talaga gayam nga damakasaw a parot.
O anya, nakasarita mo dagiti trabahador? Wen, kaya panagkita kat mabit mo ta na malpas. Amang ano mo nuna pa yung malpas sakbay ti graduation da Karen. Sana bale. Tinapatan. Igidan pa yun ti blessing na inton graduation da Karen. Tapno naragragsa. Mala, kasi kasung tumat nga rin dagiti tao. Tamapan ako ni Jesudan. Aldawin, nakababay mat ka dagiti tao kay Jai. Kat, agawid ka nga rod inton malam? Saan na? Inton malpasan day ta swimming pool. Kan inton graduation da Karen. Ta ikuyog kunto dagiti katrabaho. O sige, sikat ti makaam mo. Sana bale, tamapagtalkan magdagiti trabahador. Mala, inakmat na nagsukat. Tamapan ako ni Jesudan. Oy, Josie! Sa dino ti papanam? Josie! Adinak pa'y sinugbatan. Sumubsobran day tang asawag. Naglaing ngagso. Kan mangibagang awan trabaho. Ang dinakmat amo atulungan. Unay kumamat no narigat ti biyag no tumulong mati asawa. Ang saan mat? Di naurayan na sa anak ang makapagtapal. Tamangan no at damadi ang maaramid ko kenkwana. Ismael! Huy! Itay ka pala kasarsarita. Apay, anyat mapaspasamak kan ka. Uy ka, papantag merienda. Awan ganas ko, friend. Oh, apay manan. Kaano lay din nagpasyar tayo iji balay da Karen? Ita, kasta ka manan. Agparparikutak namin. Hangga po iti mapaspasamak iti pamilyami, Alvin. Anya? Apay, anya nga minti parikutyo, Ismael. Nagapamananda tatang kananang idirabi. Agbinbinog ka da. Nakababain kadagiti karuba. Anya? Ta, apay. Amo muna. Hangga po iti kinarega ti panagbiag mi. Kasla, sana makaanos ni nanang. Kasla kaguran na ni tatang. Apay mo't na nakasta. Dahil nga ron. Iso ti pagparparikutak kita. Ganti may sapaya pagsakitan tinakam ko. Imuyong mutan dagiti dadakkel ko kanya. Imbag dagiti daduman dita. Ure narigat ti biyagda. Naragsak dalat ta. Ala, bayamon. Saan na day ti panunutam? At kinaawatan dan tumat laeng. Awanan. Nasip nga anak manan. Sigurado. Kapungtot dak manan dagiti dadakkel ko. Sapay kumamot na maawatan dak. Ure no kasto masip nga tanak. Adamot nga minin paramid da kanyak. Nasaya tatakan, Ismael. Apay nga itakalaeng, ha? Anyat orasan! Ha? Anyat aramida, ba? Anay ko! Anay! Anay ko! Apay ngayong agkabil kayo, tatang. Unay kayo umutan. Kasano? Kanaay nakastan teraramidam. Adda nga rin paramid da kanyak. Maawatan da kumamot, Awan pa'y ganas, mate. Sigati may sama kagapo. No apay nga datisan miya nagkinaawatan iti inam. Ikarkarigatan milang arudan ti agsapsapol para iti masakbayam. Iti panagatal mo. Kasta pa'y lang ti aramid mo, ha? Sige. No nasakit tinakam nyo. Kapo iti panangisaksaka dyo iti panagadal ko. Uray jakton agadal iti kolehyo. Ismael! Anya ti makuna ni Melchor, iti imbaga ti anak na. Gagayem, di yuliwan adenggan, ti tuloy ti kabarbaro a nobela tayo anapaulwan. Desperado! Desperado! Napalabas, inawis ni Karen da Ismael ken Alvin, tapno pasyaran da ti Blue Parrot iti balay da.
Nakaragragsak nga rod dagiti talo amang bambantay iti makasao a parot. Imbagamet tina ni Karen asaan at tila ipakpakanda. Ta sensitibo ti makasao a parot. Nasipngetan anagawid ni Ismael. Iti isasangpet na iti balayda. Kinabil adagos ti inana. Nagsakit ti nakam ti baro. Iti panaglabas ti aldaw. Nagawid ti ama ni Karen. Tapno sarungkaran na ti swimming pool nga ipaparamid da. Iti may samalam, nasipngetan manan anagawid ni Ismael. Tadaim paramid na kenkwana iti pagadalan. Kinabil ti amana. Itagagayam, denggen nyo tituloy ti kabarbaro a nobela tayo anapaulwan. Desperado! Ikarkarigatan na tao kag trabaho para iti masakbayan. Ita, kasta pa'y lati aramid mo. No nasakit mo't latinakam yo. Iti panangisaksakad yo iti panagadal ko. Uray jak to nagadal iti kolehiyo. Nasaysaya at paya. Tapno awan tinadagsan na pagparikutan. Unay kayo mo't tatang. Apay kasta kayo kanyak. Kasla didak ipatpatig nga anak. Awan mo't mo ka nagbasula ka. No ti pan nakaladladaw ko nga Baston! agad. Di ka nagsangit, tabarukan. Pasensyaan nakla ko man tatang. Hala, ing kakatagsukatan tayong kagluto. Nasaan mo't ang nagluto ti inam? Diyak mo no sa dino tinapnapanan na. Tinapayam mo mati tumulong. Anya? Awan pa'y ni nanang? Wen! Iso nga yung kagluto. Tane, mabisina kon. Nabanugang. Ala, darasom! Nay, sumipngutan mare. Ang mga noor-orayan na kanti asawam. Bayamon. Uray marabyan akon. Awamotla ti panangipatag ti asawa kanyak. Nay, apay ngay akas tamat dan ti saom. Saan matakas dyan ni pare Melchor? Ada pa imbaga na pagsaksakitan unay tinakam ko. Ngam sa bagay, uray siyak matkit di ah. Talaga na ilaw anak laang kunkwana. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kunanakit din adinak kano ay ayatan. Ngam uray siyak. Amumat no asino ti imo na a boyfriend ko. Ha? Aldaw langin idi ti mabilbilang. Idi linapdan dagiti dadakkel ko ti panagkalay sami. Tadida kayat nga iso ti pakiasawaak. Iso nga aminak mare. Adayo ti riknak kan ni Melchor. Mare, di mo ko maibagat ti kasta. Amok, nasakit lang tinakam mo iti asawam. Gabutada di yun nagkinawatan. Alam di mo ko maibagat ti kasta. Agin nanos kayo ah. Taagas sawa kayo. Hello, kumusta Andrea? Malmalpasan ti swimming pool? Juan, ay na nagpintas waren. Kasta mo timparamid mo a shade iti balkon ti maintenance building. Apag yanan to ti maal a maintenance crew. Nasayat nga ron no kasta. Mama, asino ti kasarsaritam? Naka-Skype ka mat, mama. Wen, ni papamti ka sarsaritat. Karen, kumusta mat nga yan ha? Nasayaat mat, papa. Intun graduation nyo, ngay gidan tayo mutan ngay pa-blessing data swimming pool. Wala, papa. Dandanin ti graduation. Kan dandanin mo tan malpas ti swimming pool. Nasayat no kasta. Taya bak tumat na giti taok dito eh. Tao may dagpasyarita lugar tayo. Mala, maturog ako na Andrea. Intun maminsan tumanan. O sige. Ay na. Naragragsak ko mano kanayon nga agaw-awit ni papam. Mama, saan kayo kadipaylaan na irwam? Sana bale. Tagaw awid mat ni papa. At dan tinalay nga asawak. Rapiin na si Mangpait. Pamuna lang nga rudan tirigat ti panagbiag. Di na pa'y kayat matitungulong. Oh! Mayata, Jose!
Narabyan ka pa'y anagawid. Sa dino tinagapam, ha? Oray sa dino tinapanak, kawan bibiyang mo. Nagalas mo tunday ta pa nagsasaom. Talaga ka dingawan Ay, ti pano... huston! Kaya't ko tiyagi na. Ha? Di mo manin padagsanan ti barukong ko. Ha? Talagang aglablabasan ti asawak. Intun ko ang kabila kon. Ay makapasuro na talaga. Oh, apay adi ka pa'y lamapan maturog. Katrabiin. Nangag ko man saan kayo man nga kinaawatan ka ni tatang? Nanang, saan kumamat akas ta? Kanayon kayo nga agapa ka ni tatang. Naglastog kamatan ngagsasaw. Di na kami man isuro. Tammo mi ti aramiden mi. Ha? Ala, panawan nak dito eh. Kaya't ka tiyag may maysa. Nanang? Di nakitaan na kasta. Ingka maturugan. Panawan na. Hoy, Ismael! Apay kasta kamatan. Kasla saan ka naragsak? Karen? Apay, adabasol ko kan ka? Ibagam Awan? Pasensya ka lang ko man ha. Sorry. Apay ngamin. Anyang ti parikot mo. Di maipapanit ti pamilya mi ha. Dananang kan tatang. Apay, Aging ka ita. Di dalata makapagkinawatan. Iso nga oras siyak. Kasla didak pa yan malagip. una yan no kasta. Apay ngay adidakin na awatan. Iso nga rin nagparparikutak unay, Karen. Kaslawan ti dadakkel ko. No ada pagkamalyak. Kabilin tak matadagos. Kasla didak anak. Anya? Isan, no di ka masango. Pasensya ka lang kuman. Sangwag pa dati parikot ko. O sige. Kat no ada may tulong ko, ibagam laan. Nakasagana ka mang tulong kan ka, Ismael. Anda na panan ni Karen. Apay nga tangawan ni Alvin. Itaman pa din ang kinaduan. Sa dinong tatinap. Ismael! Woo! Ah? Ismael! Congratulations! Oh. Ismael! Apay nga glalaw ka dita. Itaman pa Alvin. Ay na, congrats, friend! Sikat ti salutatoryan tayo! Ah? Oh, apay akit kita anak matlatan. Kunak, sikat ti salutatoryan tayo! Awan ganas ko. Tapay, mat. Imbis ko maamaragsakan ka, kastakit din ti ibagbagam. Kasanumad nga men. Sana na ornos ti dinanggay ti pamilya mi, Alvin. Kanayon nga agapa dagiti dadakkel ko. Ay na, Ismael. Saan man aday ti panunutem? Agin nayos tumot lang dananang kantatang mo. Siguradok data. Sapay ko maa. Oh, kasalutatoryan. Anyaman nga iti i-blow out mo, friend. Ha? Isa ka na amot Tagpasyar kami kadagiti kaadalan tayo di balayo. Ismael, congratulations! Sikat sa salutatoryan. Karen, pang-asin. Di na kumara ko po nakasta. Nakababayin ka dagiti teachers tayo. No, makita da. Ay, sige nga, Rod. Ismael, ibagam to kadagiti dadakkel mo, asikat ti salutatoryan. Congratulations! Amo! Maraksakan da no maamuan da. Kat amangan no isupay ti pagkinaawatan da. Karen, Ibagam ha? Ibagam pa ikit di katakwada. No kayat na, ijay to swimming pool mi ti pakaangayan ti blowout mo. uwan nga agpaswan niya. Agyaman ang iti daytang ibaga ma. Masapak nga agawin. Kat ibaga kadananang kantakan. Nga ijay kami to amapan. Remedyo, ti para ti pag-blowout ko. Kat no parikot mo ti may papan iti pag blowout mo. Tulungan ka. Anya? Wen, aramidak dayta. Ngamin, kayat ko ang makita ang naragsak ka. Gapon tayo patpatag ka.
Sika nga min inspirasyon ko, Ismael. Kasta agmatkan ka, Karen. Kaya't itilaksid ti kasta kababalhin. Kayan kasasaad ko iti biyag. Agano sak. Tasi ka ti inspirasyon ko. Di kag danag, Ismael. Nakasagana akmot nga agsakripisyo para kan ka. I love you. I love you too, Karen. Agyaman ak na nasangputan ka, nanang. Itaman pa yan nasapa ka nagawid. Ada na patag nga ibagak kada kayo. Ket sapay ko matamaragsakan kayo. Anya na ita, ibagamon. Siyak ti salutatoryan, nanang. Ha? Kayat ko, sika ko mati mang-escort kanya. Mabalin ka din, nanang? Jakayat, ti amam ti pangibagaam. Ha? Pumanaw akon dito'y balay inton bigat. Mapana kon ije lugar mi. Iso ati amam laangan ti pangibagaam iti dayta banag. Unay kayo mutan. Talaga ka di kaya kinawatan ka ni tatang? Didak ka di mo't mampanunutan nga anak yo. Ay sana bali tabaro kamutan. Addaan kamutan iti husto nga edad. Amo mat siguro ti mayat kan mati. Iso di pilitan. Tapos sa anak ang makapungtot kan ka. Hello, Blolea. Hello, ma'am. Ay na, maayatanak iti boses na. Saan amam tiyawag mo kanya, Kwan? Sister, ko naman? O sige, tuladan na ka. Hello, sister. Hello, sister. Ay na, makapaayata talaga dahil ti aparot. Karen, Ha? pinakan mo ni Blue Leia. Saan pa'y mama? Jakmat amo no niya tipakan ko. Nasaya at nga rod. Bayam siya kung timang pakankan ko anawan. Mami! Mami! Hello? Kumusta? Are you okay, Blue Leia? Mami! Makapaayat at talaga ni Blue Leia. Ay, gaya mama. Adaman damagak. Anya dayta? Ubing kayo pa'y matkan ni papa. Apay, talaga adi yun kayat amaadanak iti kabsat? Apay ana ibagam dayta, Karen. Kasano? Nilaangan Blue Leia ti kadkadwa tayo. Apay no, ada kumamat kabsat ko. Ay na anak, oray kayat mo. Ngam kasanungay kat di matagaw awit ti amam. Sagpaminsan lang. Tatimat ng trabaho na ti pangpangruna na. Day talang ang agpaiso, mama. Ken masigurado, apaman amalpas ti ipapaaramid na swimming pool. Manmanon tumanen nga agawid. Iso adi mon panunutan dayta, anak. Sana bali. Tadamat ni Blue Leia akasarsarita ta. Agsapagayaman. Napuyatan ak namin ni Dirabi. Gapu iti ka papanunot ko iti kasasaad mi. Inakit din nagugas. Ta-practice mi gayam ita. Duwalangan na Domingo kat graduation min. Agyaman ang tanakariin ka, Ismael. Nanang? Sa dino ti papanan nyo? Agawid ako ni Jay lugar mi. Panawan kayon dito'y iti amam. Ha? Pangasyo, nanang. Di yo kumamit aramidan ti kasta. Ipagpagapuyo kumamit kanyak nga anak yo. Nauma ako ni iti amam. Kasla ita. Sana simmangpat. No sa dino, tinapnapanan na. Anya? Ah, Agyaman ak tadakan, tatang. Pangasyo. Kasarita yo kumamit ni nanang. Josie, sa dino ti papanam, igam mo mat na itang maleta. pumanaw akon dito'y balaya. Nauma akon kan ka. Anya, Tatang, nanang, pangasyo. Di kay kumamit agsina.
Ipagpagapuyo kumamat kanya. Pasensya ka, Ismael. Ngayon talaga ang nakadesisyon akon. Sige, nakon. Nanang! Tatang, apay ang kasto ti pamilya tayo. Apay! Bayamon tinam. No talaga nga iso ti desisyon na. Saan ta nalapdan? Kasto'y kadilatan. Nagrigat lang arudan ti kasasaad tayo. Agin na dayo kayo pailangan ka ni Nanang. Uray baga nangagsina kamin. Kaya't kumot gaputan na umakmetan iti kababalin ti inam. Agyaman tay may kamot lang, Ismael. Kunak no di kan umay. Sapsapulan da ka itay damam. Imaya ko na. Nakababayin mo't kadagiti maestra tayo. Apay. Anya nga miti pagparparikutam na unay. Amo mo't siguro. Jay bagbagakan ka idi Apay. Talaga saan nga kinaawatan da nanang kantatang mo? Uwan nga ron. Kat pimanaw pa yan ti inak. Napaanan ni Jay lugar da. Anya? Kat intulok mo't latta ti amam? Uwan ata na umamat ka nun. Urag sinadan. Diyak amo no niya ti aramida ka rin. Agparikutak launay. Tata, kidawag ko makada kayo. Da kayo kumatin mga escort kanyak into graduation me. Tawan mo't ni Nanang. Mabalin ka di, tatang? Dahita ti parikot. Ismail, anak. Naapay mat nga minakas JT inarami ti inam. Ay na. Saan ko man ni Nanang ti panunutan nyo? Tikid-kid dawak ko ma. Maawatan ka, anak. Apay, tatang. Amumat. Awan nagadalak. Iso ajak makasapol iti panggadak. Awan ti parikot iti dayta, tatang. Jay lang mo't mang-escort kanyak Kan may sapay. Ada ka di usara makawas iti dayta graduation nyo. Ano sa kundi daan nakawas ko hindi Sa nabale. Umanay pa imatla kanyak. Kaano nga min dayta graduation nyo ay Into no may abiyernes, tatang. Ket amoyo. Siyak ti salutatoryan. Iso nga escortan dak ko, mamat. Anya, sikat ti salutatoryan kunam. Uwan, tatang. Iso patgan nyo kumamat tikid daw ko. Mabalin? Diyan ko namuti aramidak, Ismael. Awan ti kwartata para iti blowout mo. Saan mo na panunutan na ijay? Talaga mat asaan, tatang. Tinapatig kanyak. Escortan dak. Ismael, nung ay mangsapul kalangan iti sabali ang mang-escort kan ka. Tamabainak. Mabalin ka din, Ismael. Anya ti aramiden ni Ismael, iti dayta ana ibaga ti amana. Gagayem, ti uliwan adenggen, ti tuloy ti kabarbaro a nobela tayo ana paulwan. Desperado. Insurat para iti radyo ni Romel Sarmoyan. Ken iti met direksyon ken musika. Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo. MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.